Evo tata, u Saboru je konačno izglasan obavezni vojni rok. Šta ti imaš reći na to, savjete mladima i kako je to izgledalo kod tebe u tvoje doba? To je dobra stvar. Prvo je izgraditi tvoju osobnost, disciplina, što je najbitnije u cijeloj toj priči, poštivanje nadređenih, a s tim se uči još nekim drugim stvarima. Ako neko nije iz kuće doneo način razmišljanja, vojska to dotera do krajnjih granica. Da kako da se može naučiti puno stvari, što smo i rekli, prvo se nauči samokontroli, disciplini i kako je na koji način čovjek da recimo u nekim situacijama, možda i stresnim, reagira puno bolje nego da nije prošao taj vojni rok. Rano ujutro je obavezno bilo ustajanje, moraš biti obrijan, ako nisi obrijan, kazna slijedi, cijeli dan uglavnom smo stalno u pogonu. Kad uzmemo da vi kao mladi nemate nikakve vojnog ni iskustva niti vojnu obuku, a ja sam i prošao 6 mjeseci onog gadnog drila. Htjeli vi ili ne htjeli, vojni rok se vraća, bit će obavezan za sve nas, tako da pišite šta vi mislite, je li vojni rok gubljenje vremena ili je ipak dobra stvar.